Dragi narode Božji iz Makedonije, ove lepe zemlje Makedonije, želim vam Božji blagoslov i dobro jutro. Ja verujem da ste svi svesni da je ova subota posebna subota, specijalna subota za nas koji smo ovdje okupljeni, jer pred nama u Makedoniji stoji jedan vrlo značajan projekat, jedna vrlo značajna misija koju treba da ostvarimo. Ja sam se tek juče uverio koliko je ova misija velika i važna možda za ovaj trenutak u ovoj lepoj zemlji, kao što sam rekao. Na jučerašnjem sastanku koji sam imao sa predstavnicima Asija, ja sam uvideo da Bog nešto sprema za ovu zemlju. I osjećam da ovaj projekat koji će uskoro da vam se izloži, da će to biti projekat koji daje nešto novo i koji će probati, a ja verujem i uspeti, da ujedini i pastore i vernike u misiji za Isusa Hrista. Ja moram da budem iskren sa vama. Makedonija je prolazila različite faze kada je u pitanju adventistička crkva. I nekako smo se uvijek i delili. I ne treba to kriti, vi znate to bolje od mene. Možda ja sada to vidim kao predsjednik više nego ranije. Ali, dragi moji, trebamo te podele da ostavimo za prošlost. I treba da otvorimo jedno novo poglavlje. Ja verujem da je ovo trenutak kada ga otvaramo. Hajmo da zaboravimo to. I da sada ujedinjeni krenemo u misiju zajedno. Srce u srce, rame uz rame. Tako kaže Ellen White. Zajedno. I u onome što slijedi, ja verujem da dolazi nešto novo. Probat ćemo da se ujedinimo svi. Mi ćemo dati podršku iz Unije. Osjetio sam da vodstvo ovdje u makedonskoj misiji ima srca za ovo. A ja verujem da i vi kao vernici želite da se uključite. I da zaista posejemo seme, seed, kako se zove ovo, seme evanđelja ovdje u ovim krajevima. Pred nama je jedan lep period. Ja ću vam reći ukratko šta nas čeka. Međutim, naši predstavnici iz Asija će reći više. Krenut ćemo sa molitvom. Bez molitve nema sile. Mi ovo nećemo raditi u našoj sili, radimo u Božjoj sili. Krenut ćemo sa molitvom. Svi ćemo se ujediniti. Mi u Beogradu, vi u Makedoniji, ljudi iz Evrope. I probat ćemo molitvom da razgorimo naše srce za evanđelje. A onda ćemo krenuti sa obukom. Obuka za sve. I pastori se obučavaju, vernici se obučavaju. A onda na kraju idemo sa evanđeljem koje ćemo širiti u Makedoniji. I ja verujem da će ovaj period biti blagosloven. Očekujem veliki rezultat. I očekujem podršku od svakog od vas. Meni je posebno zadovoljstvo da danas predstavim naše goste. Sa nama je Kristijane, ona je predsjednik Asija Evrope. Tu je i Gabriel, on je potpredsjednik Asije Evrope. Vincent, koji nam dolazi iz Belgije i koji radi marketing, i on je danas sa nama. I naš bratko iz Bugarske, odnosno iz Engleske, Mihajlo. Dobrodošli. S druge strane, volio bi da posebno pozdravim pastora Kašašijana. Nadam se da sam dobro izgovorio. On je me već sinoć poslužio i ja sam osjetio da u njemu gori evanđelje. Osjetio sam da voli Isusa Hrista svim srcem i verujem da će nas i danas blagosloviti prelepom porukom koja dolazi iz ove reči. Pastore, dobrodošli u našu Uniju, u ovu lepu zemlju Makedoniju. Ja verujem da u Asiji mi imamo nešto posebno što nas čeka. Vi znate da je Makedonija u Bibliji opisana rečima dođi i pomozi. Vidite, došao je trenutak kada neko dolazi i hoće da nam pomogne. Istinski da nam pomogne. I ovo je trenutak kada ovu pomoć ne treba odbiti ljudi. Ja sam se juče na sastanku, ponovo se vraćam na taj sastanak, uverio da su ovo ljudi koji žele da se evanđelje proširi u Makedoniji. I možda sada imamo jedinstvenu priliku kao misija, kao zemlja, da budemo primjer celoj Evropi. Da se ovdje nešto desi kada je u pitanju širenje evanđelja, što će biti primjer za Srbiju, za Grčku, za Nemačku i za druge evropske zemlje. Imamo finansijsku podršku. Imamo logističku podršku.
Mi imamo slobodu da kreiramo kako ćemo evanđelje da širimo, ali tu će biti i govornici, tu će biti i edukatori. I jedini cilj koji imamo jeste da se svi ujedinimo i da seme evanđelja proširimo. Da li verujete u ovu viziju? I ja bih voleo da ova godina, 2020. godina, bude godina probuđenja u Makedoniji. Godina kada će Hristos najzad da pobedi sve prepreke, kako bi se naša srca ujedinila i probudila i kako bismo ga proslavili. Dragi moji, da li smijem da vam kažem i ovo? Ja sad obilazim sve naše zemlje i vidim šta se dešava u našoj uniji. I moram da vam priznam, ima mnogo dijagnostičara, a jako malo lekara. Mi jako dobro znamo kako je stanje u našim crkvama. Mi vidimo da sve stagnira. Meni je žao što moram da vam priznam da gotovo nema ni jedne crkve koja sada raste u našoj uniji. I ja osjećam ogroman teret zbog toga. I želeo bi da se nešto promeni. Zaista, istinski bi želeo. I šta ja mogu da radim? Ja mogu možda i bolje od vas, da idem od crkve do crkve i da dijagnostikujem naše teško stanje. Ali nama su danas potrebni lekari. Ljudi koji će nešto uraditi za Hrista. Koji će probuđeno ustati i tog Isusa Hrista uzdignuti i proslaviti. I sve što ja želim danas jeste da vas pozivam da budete lekari u Hristovo ime. Da se ne osvrćete na ono što vidite. Da se ne obeshrabrite onim što vidite. Nego da prigrlite veru Isusa Hrista i da kažete možemo napred bez obzira na sve. Kada to uradimo, verujte mi, tada blagoslovi dolaze u životu. Tada se stvari preokreću. Tada se neko probuđenje desi. Tada se ujedinimo na jedan poseban način i tada se proslavi Carstvo nebesko ovde na zemlji. Pred nama je takva godina. I ja zahvaljujem što ćemo imati priliku da to otpočnemo kroz ovaj projekat. Ja svim srcem podržavam ovaj projekat. Unija potpuno podržava ovaj projekat. Ovo nije nezavisna organizacija koja radi na svoju ruku. I to moram da kažem. Zato što sam čuo da postoji sumnje. Da neki ljudi govore, oni su nezavisni, nisu pod otkriljem crkve, ko zna šta se tu propoveda. Nije tačno, braćo i sestre. To je jedna organizacija koja nam samo pomaže, ona nas podupire, ona nije nezavisna, ona je supportive, što kažu Englezi. I ona nama daje prostora da osmislimo misiju, a tu su da nam pomognu i finansijski i logistički, kao što sam rekao. I zato, braćo moje, hajmo rame uz rame i srce u srce da učinimo nešto posebno u 2020. godini. Da se probudimo, zaboravimo i potpuno damo srce Isusu Hristu. Jel možemo to? Amin. Neka vas Bog blagoslovi.